payapayabak po, siklod damo po at pangadyantaya, in panalangin para king kapupusan ng pandemya. King lagyo ning igpaampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa igpami, mamaus kami keka, sopan mo kami king malmong grasya, bangawan mi ing dakemi. Kanita mayari na iting pandemya, antabayanan mo kami, banasundumi ing gagawan ming pamaningat, para king kaligtasan ding sabla. Tuki kesana karimpatakaran ay pairal ning gobyerno, ban mayampat na at enamiulitan ing pangakalat ning nanumang virus amalyaring datang king bansami. Dagdagan mo po o Ginoo ing kapibabatan mi king pamanyulod face mask, pamanos gamat at pamag-observe physical distancing para iwasan mi ing pangakalat na ning nanumang virus. Aslaganan mo kay sipan detang epapepa bakuna, magpabakuna na lasana, ban mi ka protection la laban king virus. Parati kami sanang makasadyang sumaup, karing kapatad ming mangailangan, at utong mi apektuan king karelang kabiyayan, idake mi sana ingke kaming kayatinan karela. Lingunan mila sana detang misasakitan, antabayanan mila sana detang manamdaman matinding lungkot, ampong pamangulila. Sopan mo kami namang kimot, ban mi bawasan mo man, ing nanumang bisyo, kalupa na ning online sabong, ampon drugs, ang makasira king biye, at pamikakatawan, at kaisipan ding mi pasoso na kareting bisyo. Manakit lasan ng aliwang mas masanting aparalan, ay apaglimanganda. Nung emiso paning kaya kaming sarili o Ginoo, alang malyari kaya kami, inyaturuanan mo kaming maniwala, kingagyu at agawami, ban maging responsable kami kimbiyemi, at kimpayin tungulan mi. Mabiyasa kesa ng magtiwala, karing sarili mi, uling maragul katiwala kaya kami. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King lagyo ning igpam, po aning anak, ampo aning Espiritu Santo. Amen. Kapanyawsan po para karing kakasal, Archie Basilio Coronel, 42 years old, taga Puro, Zona 7, San Felipe, San Juan, City of San Fernando, Pampanga, kakasal kang Heidi Salonga Matic, 33 years old, taga Longos, Malolos City, Bulacan, kakasal na po kin Nuestra Señora del Carmen Parish, San Gabriel, City of Malolos, Bulacan, kin January 21, 2023. Bruce Wayne Santa Maria Sanes, 28 years old, taga 11th Avenue Unisite Subdivision del Pilar, kakasal kang Paulina Evangelista, 29 years old, taga 11th Avenue Unisite Subdivision del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, kakasal na po king San Guillermo Parish, Villa de Bacolor, Pampanga, king January 8, 2023. Joshua Ordinario Hipolito, 27 years old, taga 111 Zone 5, Juliana Subdivision, City of San Fernando,
Kakasal kang Mary Rose Timbang Bautista, 27 years old, taga Block 17, Lot 2829, Summerfield, San Rafael, Mexico, Pampanga. Kakasal na po king Birhen de los Remedios, Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, king January 3, 2023. Jerry Bustos Batu, 31 years old, taga 79, San Vicente Apalit, Pampanga. Kakasalya po kang Maria Jean Miranda Concepcion, 28 years old, taga 246 Purok 4, Juliana Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po king Virgen de los Remedios, Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, king January 8, 2023. Justin Ramon L. Tayag III, 40 years old, taga Parañaque City. Kakasalya po kang Rhea Morris Gonzalez Canlas, 41 years old, taga Purok 5, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po king Parish of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico, Pampanga, king January 12, 2023. James Mark Benstead, 30 years old, taga 21 Princess Avenue, Woodford Green, Essex, United Kingdom. Kakasal kang Mary Georgine Penuliar Garcia, 28 years old, taga 310 Masaya Street, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po king Birhen de los Remedios, Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, king December 30, 2022. Louis Marimla David, 46 years old, taga San Nicolas, Minalin, Pampanga. Kakasal kang Christine Joy Santiago Salonga, 38 years old, taga Purok 5, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po Keti Parokya ng San Jose, king December 22, 2022. Kelvin Klein Timbang Dizon, 31 years old, taga Paralaya del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Kaisilin Calapiz Canlas, 26 years old, taga Zone 2, San Felipe, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po Keti Parokya ng San Jose, king January 21, 2023. Nanuman pong sumbagaling abaluyo, pabaluyo na mo po Keti Parokya o kang Among Paul. Dakal pong salamat. Maya payabak pong pasibayo, pagmasusyan tayo po ngeni, ingkapatayal doon kaya katamong pamagsimbambengi, kambeda po din kaya katamong panalangin, yabetala po din makatuking kayaduanan, kapasalamatan da po di Dario and Winnie Manalastas and family, Rudy and Baby Manalastas and family, Marie Chris Mandap, Wilma Kalilong Alforja, Wilmer and Chona Kalilong, Lawrence and Windel Maghinang, Wilfredo and Monica Kalilong, Jeffrey and Myrin Doloiras and family, Angeles Sargao, Diosdado and Josefina Guevara and family, Lawrence and Cherry Puno and family, Jaime and Joy Carrion and family, Lucina Lopez and family, Ray and Agnes Laksina and family, Nicole Decina, passing the board exam, licensure examination for teachers, Ramon and Darlene Alonso and family, Tony and Rose Manalastas and family. Karing magmasusi po king Karelang Aldo Kebaytan, lalong-lalo na po din na Margo Su, Kirby Salonga, at Ryan Erickson Canlas. Para king wedding anniversary na po di Angelito and Edna de Belen. Safety travel na po da po di Mary Joy and Carmela Cruz. Karing kapagnasan at kayaduanan da po di na Princess Joy Arcilia, Antonio Cabrera, Ernesto and Nene Ong, Regalada Lopez. For the quick recovery and complete healing da po di Garen Madrigal,
Leo Asuncion, Peri Deirit, Belen Feliciano, Ernesto Alipio, Jubal Simbul, Rolando Castro at Helen Cabrera. Para king death anniversary na po ni Miangobie Rogelio Estebes. Para po king alananggang kapainawanda ding kaladwada ding Miangobie, Romy Garcia, Jason Mendoza, Priscilla Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Zosimo Villamil, Conrado Manalang, Mary Jane Lingad, Victoria Emerenciana, Rufino Rivera, Jose and Virginia Co, Fernando and Perla Co, Maria, Lourdes, Corazon, Antonio Co, Gabriel Ocampo, Alexander, Ani, Alberto, and Macarya Kalilong at Ding Maldang Kaladwa, Kimpurgatorio. Talakad tapong yan at ikanta, indalit na pamuklan. Sayang sa salubong,
Kaniting misa, yabeta mo naman karing kay katamong panalangin, ing makatuking kayadwanan. Para karing sablang sasaw pat pagbasabal, karing mayani mong programa ng kay katamong parokya. Panalangin tamo naman, ing kapasalamatan at kayadwanan, dig pamilyang Lobo at Laksamana. Antimurin, ing panalangin at kayadwanan, dig yasawang Jude at Teres Versosa, kambeding karelang pamilya. Miti puntamo, ing lagyo na ningigpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng Ginoo, manatiling parati, kaya kayo. At keka ang timurin. Kaniting kayabakan, miti puntamo, ban pagkatusyan tayo, ing kapat ng aldo, ning kakatamang pamaksim bombengi. Ing katahimikat, ganakantalangeni, ang ponsisyan, ning kakatamang pasanan. Lalong-lalo na, karing penandit, may tikal tamo at mainit kaya katamang pamanenaya. Mawat tamang ngayon pakalulu at sikanan inggilu. Yagkas tayo ngayon yung nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal po king Diyos mayupayang ito at kay kayong kapatad uling di kasala kong bina king isip, amano at dapat at niyainiwang kakulangan. Uli nito, ipanigapupok ang Santa Maria Kapilanmang Birhen. Galing sa blang ng Santo. At kaya kayong kapatad, ipanalangin niyo po ing Diyos sa ginutamo. Ing Diyos ang mayupayang kutu pakalulwa na katamo. At king pangabatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king die alang anglo. Amen.
O wigpaming mayupaya, papakit mo king yato, ing linang ning kehang ligaya, ing panyatang ng Kristo, amibay king wala Birhen Maria. Pagkaluban mo kesa ng tunay kasan pantayanan at lugod, banapag mo susyan miya ing misteryo na ning Diyos ami katawan tao. Iniadwan mi, king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambemo at ning banal a Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lukluk tamo po't makiramdam, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro, ding ukom. Kanitang panahon ay to, king balen ning Zora, ating metong ataong milagyon Manoa. Miyembro ne ning tribu ng Dan. Eya bitasang mi kaanak ing asawa na. Misan aldo, pepakit ya king asawa na ing anghel ning Ginoo. Ngana keya. Eka pa bitasang mi kaanak. Dapot ngeni kumaglika at manganak metong alalaki. Inya manibat ngeni eka miminum alak o serbesa o mamangan king nanumang pamangan amarinat. Potang abayit mo ne ing anak mo, eme papaputot abuak. Uling kabayit na, makatagulaling ne king Diyos bilang Nazareo. Ya ing mag-umpisa king obra ning pangaligtas na ning Israel, karing gamat da ring Pilisteo. Pintalana kanita ning babayi ing asawa na at ngana keya. Deta nga na ko ning metong atalasuyo ning Diyos. Makapagmulalaya. Lulupay ang anghel ning Diyos. Eko neman kitnan nung nuya menibatan at ena naman sinabi kanaku ing lagyuna. Dapot sinabi na kanaku ing kumagliko at ibait ke ing metong aanak alalaki. Sinabi na naman kanaku ing eko dapat minum alak o serbesa at eko sukat mamangan king nanumang pamangan ang makabawal. Uling ing anak ay ibait ko, makatagulaling ne bilang Nazareo. Manibat king kabait na, ang gana king Matea. Kay bat nanita, beit ne ning asawa ng Manoa, ing metong aanak alalaki, at inaus neng Samson. Meragulya ing anak, at pepanwana ne ning Ginoo. At migmula na neng pepasikan, ning upaya ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Patitingapon pupurianda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Patitingapon pupurianda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Maging antika sanang matibe santungan para kako, metong akuta akambilan ko kapilanman. Ika ing kakong santungan at tagapagluwalo, o Diyos ko, iligtas mo ko karing mga rok at tao. Patitingapon pupurianda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Ika o Ginoo ing akong kapanayan, at asahan manibat pa kanitang anak ko. King mabilig kong pangabye, keka kumanalig, ika na ing miningat at minantabe kanako, manibat pa kanitang mibait ko. Patitingapon pupurianda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Puriyan ko o Ginong kakatas-katasan, ing makapagmulala mong kayupayan. Kakong ibulalag, ing keka bukod mong kayapan. Manibat pa inyang kayanakan ko, o Diyos, tiro mo na ako. At ako naman, ala kong tuknang mipapasyag, karing makapagmulala mong dapat. Patitingapon pupurianda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Talakad tapot parangalan ing mayap a balita.
kakeni sampaga nimpun ng Hese, tanda ning lugod nin Diyos, king kabilugan ng balayan. Iligtas mo kaming alang pangabala. Kaluguran kong kapatad, ingginuman na tiliya ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang i Herodes, iyay ngari na ning Judea, ating meto nga saserdoteng milagyuan Zacarias. Miyembruya king grupo ring saserdote ng Abias, ing lagyo ning asawa na Elizabeth, at iti ibatya king lahi ng Aaron, saserdote. Mibiyebiela reting mi asawa king nung kayapan, king arapana ning Diyos, mapamintulang lubos, karing kautusan at tuntunan ay bat king Ginoo. Dapot ela mi kayanak, uling i Elizabeth, baugya, at matwa na lang pareho. Misa na yaldo, ing grupo ng Zacarias, iya ing mitutukan mga siwa, king templo, agpang king kaugalian at tutukyan daring saserdote, ya ing miyatasan me piling dulok insenso king altar. Inya kilub na ning templo ning Ginoo, kabang ding dakalatao at tsulwal manalangin la king oras ning pamandulok. Kabudabud pepakit ya kaya ing anghel ning Ginoo, makatalakad ya king dane ng wanan ning altar, king lugal nung nura dudulukan ing insenso. Panakit ng Zacarias king anghel, misdan niya at mitakutan. Dapot nga nakeya ning anghel. Zacarias katatakot, dimdam na ning Diyos ing kekang panalangin. Inya ing asawa mong Elizabeth, mga nakiyang metong lalaki. Pamalagyuan meng Juan, tumulak at magsaya, at dakalang tumula king pangabait na, uling maging marangalya king panimanmana ning Ginoo. Eya minum alak o nanumang inuman ang makalasing, at mikatmuan niya king banal a espiritu, manibat king mismong pangabait na. Dakala ka ring anak ng Israel, ding papagbalikan na king Ginong karelang Diyos. Datang yang mumuna king Ginoo, masikan at mayupaya, antimo ipropeta Elias, banalang pikasunduan pasibayo ring tata at ding anak. Banding makasalanan, tuntun laking dalanda ring matulid, at ban isadyane para king Ginoo, ing balen a pinili na. Nga nang Zacarias king anghel, makanano kung abalo king tutuyan, matwa na ako at antimurin ing asawa ko. Ako i Gabriel nga nang mekibat ning anghel. Makatalakad ko arapaning Diyos, amitubod kanako. Bansabian ko at ipayabot keka iting mayap a balita. Dapot emo pala paniwalan ing balita ko, at tutunamang mapalyari potang miras na ing mituldong panahon. Uling panenayan deng lumuwal ding tao i Zacarias. Bigmulalanda nung bakit melwat yang tutu kilub na ning templo. Inyang linwalya, eya makapagsalita karela.
Inya inisip da king menakit yang metong apami patilip kilub na ning templo. Uling eya makapagsalita, sininyal na namo karing gamat na ingburi ng sabian, karela. Kaya rin na ning pamagsilbi na king templo, minulia balena Isacarias. Kalabas daring mapila na yaldo, milam na niya i Elizabeth ay asawa na. At migdatun niya king bale, kilub daring 5 bulan. Seu pa na kumuri ning Ginoo king kapamilatan ting mepalyari nga nang sinabing Elizabeth. Segi pa na ako king maragul akabarinayan king arapanda ring tao. Ing mayap abalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Malambat ko na muring adwan king apong Ginoo, king sana lati ko at yan. O ba't ko lalati at yan? Balang lalawen kay at yan ko king salamin, lalo yata ang daragul. Manyaman kasi ng asado dalang tao San Jose. Kalambat ko na namang pangadi king apong Ginoo, king sana muti ko. O ba't manatili kong matuling. Potang makisabi kong mayap king apong Ginoo, king sana paputya na ako. Anti mo kanini ing pakibat na. Paul, black is beautiful. Mekad ikayuman ating kayong awsandang unanswered prayer. Ating kayong malambat ng pakisabing mayap king Diyos, lupang na ipagkalub. Ating kayong malambat ng pangadyan, lupang mararamdam at mipakibatan ing panalangin niyo. Atin kong kakilala, kaseryoso ng megaral, meg-review yung board exam, pengadike, balo ko mga diya, at dakalang mga di para kayo. Inyang mag-board exam niya, sinimbaya pa imana, at pengadimia. Balang magmisa ko, pangadike. O batrugu eyami pasar. Atin ko namang kakilala. Kalambat ko na yung paninton boyfriend. O ba't hanggang eni, matwaya pang dalaga? Kutang. O ba't nakaya ba biyening apong Ginoo, ing malambat tanang adwan kaya? Bakit kaya? Maklakya yung Diyos? Makiramdam? O potagalang alayang pakialam kaya katamo? O kaya naman, tutuping makakayap ingadwan tamo para ka rin kaya katamong sarili? Nanupin kaya ing tuturunan ng apong Ginoo, potang balaan mo, ela mararamdam ding kaya katamong panalangin. Nano kaya ing buri ng maliyari ng Diyos, karing penandit, ela agad mi pagkalub, ding kaya katamong masipit, akayadwanan at pamangailangan. O yan po siguro yung masanting tamong pigunaman. Ding mi asawang Zacarias at Elizabeth, kalupatala namang malambat ng manalangin king apong Ginoo. Malambat da ng pakisabing mayap, king apong Ginoo king sana, pagkalaman na lang anak, kayagnan ning karelang matyagang pamanalangin, iyapin ning karelang katapatan king Diyos, agpang king ebanghelyo, mayap lakanong tao, deting miyasawa. Mekad, mayap la namang kaparang tao, darapat mayap karing aliwa. At nga na pang miglarawan sa Lucas, mapamintula kanu karing sablang kautusan at tuntunan ng Ginoo.
Buri ng sabihan, ela mo maya patao, nune deboto la pang Hudyo. Nung ating saradong Katoliko, mekad, ila detang saradong Hudyo. Tapat king karelang Diyos, tapat king karelang relihiyon, mayap akaparang tao. Ingkutang, mayap lang tao, banala, o ba't lupang mararamdam ing karelang panalangin? O ba't mi pagkalub ing karelang masipit akayadwanan? O ba't hanggang eni, ela pa mi kakayanak? Uling baugyay Elizabeth at matwa na lang pareho? Kaluguran kong kapatad, potang isip-isipan tala rin kaya katamong pakisabing mayap kingapong Ginoo. Den kaya katamong masipit, apamangailangan. Mekad, ako tang tamo naman karing kaya katang sarili. O ba't lapin mararamdam din kaya katang panalangin? O ba't agad mipakibatan ing malambatan ng adwan king Diyos? Kaya mas masanting, nung personal tamong ikutang iti king apong Ginoo. Mekad, bayo ko matudtod pa si bayo, o kaya potang bengi, bayo kayong matudtod, tahim kayong pasibayo. At ikutang yung personal king apong Ginoo, o ba't, nako pagbigyan king kaya kong aduan. Eko marine mangutang, eko tatakot, maging tutu arapana. Pota kasing mangutang tamo, arapaning apong Ginoo. At potang maging tututa mo, makipagtapatan niya kay katamo. Mas burina ning Diyos, ing tututa mo at tapat. At potang nga sasabi ta na king apong Ginoo, itang atyu king kalalaman ning puso tamo, at eta na magkunwari at magpa-impress, burinang sabihan, mas mipapalapit tamo kayo. Mas maging personal ing kaya katamong relasyon kayo. Mas lalalam ing kaya katamong kaugnayan kayo. O ita siguro ing maulaga na ing manalangin tamo. Aliwa ing pakibat king kaya katamong pamanalangin. Nung nano ing maliliari king kaya katang pangataw, kabang manalangin tamo. Nang manalangin tamo at makipagtapatan king apong Ginoo, mas akikilala tayo ing kaya katang sarili. Mas ababalo tamo ing kaya katang sitwasyon at ing maliliari king biyeta mo. At mas akikilala tayo ing apong Ginoo. Mas ababalo tamo ing burina, ing paralana, at ing mas maragul ng plano para kaya katamo. Mas maging personal ing kaya katamong ugnayan king Diyos. Makanyan ing milyari kang Zacarias. Bistaman agad mi pakibatan ing panalangina, eya si inawang minaus at migsilbi king apong Ginoo at karing tao. May natili ang manalangin, meging mapibabataya at matyaga king pamanalangin. Meging mapasensyaya king pamanenaya at king kayang pamanenaya, siguradong mibayo ing kayang pangatao. At kalabas na ning makaba at matyagang pamanenaya, nga na ning ebanghelyo, meramdam mo rin, mi pakibatan mo rin, mi pagkalub mo rin, ing karelang malambat ng pangadyan at asahan. Nga na ning Anghel Gabriel kang Zacarias. Zacarias, katatakot. Uling dimdam na ning Diyos ing panalangin mo. Manganak ne ing asawa mong Elizabeth. Nga nawari ning Anghel, in God's time, your prayer has been heard and granted. Di natangmurin ing panahon, meramdam
at mi pagkalub ing malambat yun ang adwan. Nalambat, mga anak ni Elizabeth. Nalambat, mayawos na kang tatang Zacarias. Nano ing mayap a balita para kay katamo. Makiramdam ya ing Diyos. Ipagkalub na ni nga pong Ginu, ing kayadwanan tamo, ketang tikda ng panahon. Ibiyena ing adwan tamo, ketang oras aburina. Bakit kaya? O ba't ketang oras aburina? O ba't ketang oras aburita mo? O ba't ora mismo? O ba't pangeni? O ba't kailangan tapang manaya? Ing pakibat, pota kasi kanu, nung ibiyenang agad-agad di nga pong Ginu, ingadwan tamo kaya, pota, etapa makasadya. King mas maragul a responsibilidad, ang makakabit, king adwan tamo. Pota, nung ibiyene ngeni ni nga pong Ginu, tamo balo, nung nano, inggawan tamo. Halimbawa, pota, nung di na nakang boyfriend, ngayon ni nga pong Ginu, at maging asawa mo ne, pota, ka pa makasadyang gumulot, king biye, dalaga. O kaya pota, ka pa makasadyang lungub, king metong stable at seryosong relasyon. O pota talaga, ka pang double. Pota, pang single ka forever. O ba't hanggang ini, kapatutod king loto? O pota nung ibiyena ke kaning apong Ginu, ing dakal, a milyon-milyon na pera, pota lalo kang siri king kekang bisyo. Pota lalo kang masirabye. Pota, ala na kang panahon karing pamilya mo, panay na kang atsuking kasino, panay na kang mag-online sabong. Pota, makakayap, ingadwan tamo. Kadwa, o ba't nagad babyen nga pong Ginu, ing kaya katang adwan? Makalulot ing pamanenaya. Potang manenaya tamo, mas mabibiyasa tamo king biye. Mas maging mapasensya tamo. Mas lulwalas at lalalam ing kaya katamong panlalawe karing bage-bage kaya tiyato. Mas lalalam ing kaya katang pangatao. At mas makasadya tamong talan karing mas maragul at mas mabayat a responsibilidad king biye. Agad mi pagkalubi Juan Bautista, kari Zacarias at Elizabeth. Uling iting anak, mo ordinaryong anak. Nune, atinyang special at bukod tanging misyon. At dakena ning kayang misyon, yapin ing lakwanala ding kayang pengari, banggam panana ing kayang pangapropeta. At emuita, mo kabud manaral king ilang, nune, uli ning kayang pamanaral, matabtabya batal. Kailangan lang misadya di Zacarias at Elizabeth kaniting mabayat at maragul a responsibilidad. Inya, mi pagkalub agad ing karelang kayadwanan. Kaluguran kong kabatad, ore ni dening mapila na paganaka ning maya pabalita kay katamo. Muna, makiramdam ya ing apong Ginu karing panalangin tamo. Uling balo na ing dadalanan tamo at dadalan king biye. Kadwa, ibiye na mo rin ing adwan tamo. Lalong-lalo na nung iti makakayap para kay katamo. Ibiye na ketang oras aburina. Ketang oras aburita mo. Inya, kailangan tamong mabiyasang manenaya. At kabang manenaya tamo, lululot at lalalam ing pangatao tamo. O ito ing mas importante.
Nung nano ing maliliari king kakatang pangatao, kabang maninaya tamo. Nano ing meging bunga ning malambat apamaninaya king kakatang pangatao. At aliwa ing agarang pakibat karing kakatamong panalangin. Uling potang melulot at melalam tamo pangatao. Metibe tamo kasalpantayanan king apong Ginoo. Agyu tamong arapan, agyu tamong dalan, ing mas maragul at mas mabayat a responsibilidad king biye. Kapatad, manalangin tamo king Diyos igpa. Ing Diyos ay tiubanwo, amitubod king anak ng Yesu Kristong kayang anak, ban maging metong kaya katamu, at ban ibayo na katangan king wangis na, nga tamong manalangin. Ginoo, bendisyonan me ing kaya kang balayan. Ulitan tayo po. Ginoo, bendisyonan me ing kekam balayan. Baning Santa Iglesia, mitmong katapatan ng isundu, inginumpisa ng obrang Kristo, para king ikakayap daring sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan me ing kaya kang balayan. Baning yato, lubos na yung tanggapan ni Kristo, at atakmana impakayap ng upaya ning kayang grasya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan me ing kaya kang balayan. Banding sablang pamilya, lubos dang akilala, ing pangayatyo ng Kristo, karing sarili rang pibale-bale, at pagkapilitan dang sumulong king katapatan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan me ing kaya kang balayan. Bani tamungan, makapagsadya tamo, para king pangabayit ng Kristo, kapamilatanin pa magkapilit tamong maging tapat, karingal doldo tang obra at katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan me ing kaya kang balayan. King katahimikan mi papanalangin tamo para karing kaya katamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ing kayadwanan at pamangailangan ding sablang sasaw at magmasabal king kaya katamong parokya. At tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan di Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Marie Chris Mandap, Wilma Kalilong Alforja, Wilmer at Chona Kalilong, Lawrence at Windel Maghinang, Wilfredo at Monica Kalilong, Jeffrey at Myrin Doloiras, Angeles Argao, Diosdado at Josefina Gibara, Lawrence at Cherry Puno, Jaime at Joy Carayon, Lucina Lopez, Ray at Agnes Laksina, Nicole Decena, para king pangapasar na king board exam, Ramon at Darlene Alonzo, Tony at Rose Manalastas, kambe daring miyembro ding karelang pamilya. Panuwana no sana ning Ginoo ding hanggang kapatad tamong magbasusi, king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na ding kapatad tamong di Margwa, Sue, Kirby Salonga, Ryan Erickson Canlas. Panalangin tala naman ding kapatad tamong magbasusi, king anibersaryo ning karelang kasal, ding miyasawang Angelito at Edna de Belen. Ipanalangin tamo naman ing ligtas dang pamaglakbe di Mary Joy at Carmela Cruz. Antimurin, ipanalangin tamo ing kayadwanan ampon kapasalamatan ding miyasawang Jude at Teres Bersosa, ampon ding pamilyang Lobo at Laksamana, kambe ding karelang pamilya. Ipanalangin tala naman ding masipit dang kayadwanan di Princess Joy Arcilia, Antonio Cabrera, Ernesto at Nene Ong Regalada Lopez. Pagkalubanaw sanang lubus, akapaldanan di hanggang kapatadtang masakit, lalong-lalo na di Garen Madrigal, Leo Asuncion, Perry Dayrit, Belen Feliciano,
Ernesto Alipio, Jubal Simbul, Rolando Castro, Ellen Cabrera, at Aurora Bautista. Ipagkaloob na sa aning Diyos, ing kaidwanan ding pamilyang Bautista. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong mayangon na biye, lalong-lalo na ding kaladwari Romy Garcia, Jason Mendoza, Priscilla Presi Santiago, Jesus at Adorasyon Canlas, Zosimo Villamil, Conrado Manalang, Mary Jane Lingad, Victoria Emerenciana at Rupino Rivera, Jose at Virginia Co, Fernando at Perla Co, Maria Lourdes Corazon, Antonio Co, Gabriel Ocampo, Alexander, Ani, Alberto at Macaria Kalilong. Antimurin, ing kapatid tamong i Rogelio Esteves at ding maldang kaladwo, ipanalangin talangan kinggin. Ginoo, bendisyonan me, ingkekang balayan. O Ginoo, bendisyonan me, ingkekang balayan, pagkaluban mo kaming sapat at etagan, bangkanita, busal ning makatikal at makainip apamanenaya, lumalam at lulot ingkekang pangataw, bangkanita makasadya kaming ganap, karing mas mabayat a responsibilidad king biye, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakot ingkay kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes saning ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligayaning kiyang lagyu, king kaya katamoy kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginuning pakalulu, tanggapan mo sa nareting ayn adaralami king kekang altar. Manalo na sanang
ingke kang upaya, ipawi na ingkainan mi, at papagbanalana ing darawon mi. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, ke kayo. At keka Yat antimurin. nayo ring pusuyo. Makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pisyag ding sablang propeta, ing kayang panyatang, delane ning indung birhen, king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si ng Juan at alapaminyag ing kayang panyatang, at pepakilala ne karing tao, inyang dinatang ne. Ulining emuna nung lugod na kay katamu, kitma na katamong tula, ngeni pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabait, kanita po tang datang ne, das na nakatamong masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapolang kapagmulalan at kapurian. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamaya kapurian keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banal o igpa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin kingaslag ng espiritu mo. Ban para ke kami maliari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamailasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, king wane, ing kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyening kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning baywat alang anggang tipan, amibubu para kekay wat para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
niangeni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, di puna na kaming anting metong ning banal a Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganapya king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang, may ngayamong nabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ting sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal a Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alang angga. Makiramdam niya yung igpa, karing kaya katang panalangin. Inya kayo, abe-abe tamong ining maus. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan, din kay kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kay kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kay kayo. At keka antimurin. Masaya tangin ng idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kay kayungan po. Peace be with you. Yoing kordero ning Diyos, yoing milalako king kasalanan ning yatu. Mapalad laring mayaws magisulu king apuna ning kordero. Gino, eko matampan tanggap keka, dapat kiyas may nga mano mo, kumayap na ako. Espiritual apa makinabang, kaburi ko sana yung tanggapan da ka o Gino, king sacramental ang pong physical aparalan. Dapat uling iti posibli, king kasalukuyan na panahon at sitwasyon, paniwalan ko king kapamilatanan ni maglapo ng lugod ng igpa, at ning upaya ning kekang espiritu, ipagalugmengen ning kaurasan o Ginong Jesus, ing kekang sarili ka nako, manatili ka king puso ko, aslagan may kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap, at makimasabal ka rin kapara kong tao, ban aluguran ang pong asoywanda ka, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulu. Amen. Amen. Katawa ng Kristo. Amen.
Protection, Pinasla po din perang loob, king bakal karing alam bakal program, at Vocation Committee Funds. Salamat po.
Manalangin tamo. Owig paming malugod, pasalamatan da ka, raking tinape ning biye. Ibuklat mo sana ring pusumi, baking makapagsadya, para king panyatang ning kaya kaming talapagligtas. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dakal pong dakala salamat kareng sa saupyo king kaya katamong second collection. At makanyan mo naman po dahil ang bisa pang sumaup para king kaya katamong Paris Christmas gift giving. So makabuklat siya pa po yung opisina para karing kaya kayong donasyon. Dakal pong salamat. Inginuman at iliya kaya kayo. At keka antimurin. At mantabi kaya kayo at karing kaya kong pamilya. Ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingigpa, ating anak, ating banal o Espiritu. Amen. Adaun taning banal a misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat, King Diyos.